آلیه که فرمی جوار بگیریم کامزان بن آلیه فرمی و که آلیه سیاسی روجا کرده کو مسئله او تشت کوم گود نفرمینا ازانم آلیه فرمی از بسام اسحاق نونری مسئله وقت انجمن سوریه دموکرات لواشنگتن و باوای که زندی به مرا برز بسام دم باش در رکفتن دهاتی کو همو سازی سربازی و سویل جیدی به بچن تولی دولت سوریه ببن واتا دزگهن ریوبری خسر و ینکو گریدای آلیه سویل و سیاسی مسئله نج اما چه ویا به چه شوازه که رکفتن هاتا کرن چه گارانتی های بیتا جیب جی کرن سلاف بوا و تماشوان برز و میوان برز ریکفتن آکو ایرو هات راگهاندن و دیرن سرکو گشتی کو هات راگهاندن و کمیته بین دامزراندن و گوتو بیجو دانوستاندن و بین کرن هر وها ریکفتن دربار فرما دولت سوریه و پیکاته سوریه و که پیکاته کرد و پیکاته دن علوی کریستیان دوی دولتی ده بشترا و جیب جی کرن اویل سر قونا خان بکرن ایدی گارانتی او آوای جیب جی کرن ریکفتنه لسر زویه ده قاده ده او گارانتی سرکه جبوی في ريكفتني ما ريكفتن للسروية كيكو همو او كيشا او برسجري كينكو هنا بآوايكي بريا ديالوجي نیاز باقیه که باشو همو او ناکوکیان که هنه بین درباز کرن و بنارینا من برجواندی هر دو آلیان تده هیا که امزای لسر في ریکفتنی کرنه که اف ریکفتن بسر بکفه و اف دیار دکه که او بویرین کل پراوا سوریه چند روزین بوریده چه بو کو تکزیل سرویت کی کو پیویست ریکا سردریه جدا هبه لگل پیکاتیان با آوای کی کو رینیدان کو آلیگرین رژیما بری رژیما چوی کو جاره کده بکاربن وگرن و یانجی حول بدن جبوی کو وگرن و اولهیه اولاطیه سوری تک بدن ریل بروان بگرتن و کار با آوای کی پراکتیکی بکرن جبو آوا کرنا دولتی و کار لسر آوا کرنا دولت کنو جبوی همو آلیان و اف گارانتیا سرکیه یا رستقینه باشه چند جوینو چند دیالوگ لسر وی که هاتا کرد حتی کو بویا رکفتن يعني جوینان راست نافبرا مظلوم عبدی و احمد شهر دا بردوام هبونه هنه مظلوم عبدی یا جا آلیا ریوبری خسر یان کسین دن و آلیان دنیان ریوبری خسر جی ده دیالوگ و ده گفتگوان ده هبونه يعني هذه التفاصيل اف هرگلی يعني لا يعلم کسک به نزانه جبلی تیما کو کار لگل جنرال مظلوم ذکر جبوی رکخستنا کارن لوجستیکیش برفیه که اما چشتج مرا گرینگ اف رکفتن ناواروکا رکفتنه دما رکفتنه از بنارینا من اف بویرین کل پراوا سوریه بون آلی کار بون جبو کل لز دوی رکفتنه ده بکرن و جبركو برجواندية كهفبش جبوي هردو آليان هيا ومطرسية كهفبش جبوي هردو آليان جي هيا ادي جبر فيكي ام آگادارن کو هولدان هنه جبو ناف بینکاری بکرن هن آلیه ناف دولتی سری وان آلیان ده ولایت نگوین امریکای کو ناف بینکاری نابره هر دو آلیان ده دکن کو آوای کی قناخ بقناخ جنها حتی داوی آوی ساله با آوای کی کو تفلیبونک لزگین نبه آلیه سربازی و جبوی گارانتی کرنا اولهیه خلکن پارزگهن هرسی پارزگهن رجلات فرات
لڕۆژهێلاتی فەرات و لە باکوور ڕۆژهێلاتی سووریە. باشە بەرز بەسە مەرچەند لە هەش خاڵەکە باسی پرسی زیندانەکان نکراوە بەڵام باسی ئەوە کراوە کە هەموو دامەزراوەکان تێکەڵی یەکدی دەبن. چارەنووسی ئەو زیندانانە چی دەبن کە چەکدارانی داعشی تایە؟ ئایا هاوکاریەکانی ئەمریکا بۆ هەسەدە لەمبارەوە بەردەوام دەبێت؟ هەلبەت بەرژەوەندیەک دەvێ پرسێدە هەیە لێ کۆمیتەیەکە تایبەت ji بۆی لەvێ بژارێ بنەڕە هاتیە دامەزراندن ئەو کۆمیتە وێ سەرەدەریە لەگەل هێزên ناودەولەتی یên ku hene hêzên hevpeymaniya navdewletî ku li Sûriyê hene ji ber ku li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji ber ku mijara zindanan mijareke navdewletî ye ji ber ku girtî û zindanîkirên ji hemû aliyên cîhanê hene ji hemû dewletên cîhanê hene ji ber vê yekê ev mijar wê gotûbêj li gel Şamê jî bêkirin و لەگەل هەسەدی ژی و لەگەل هێزên hevpeymaniya navdewletî jî. باشە gelek spas birêz Besam Ishaq tu gelme bimîne em dê şirovên zêdetir jî werbigirin carekê bêne cem te. Spas bo zanîngerî ku hate nihat te dane me.